Ritatkala iraga merasa mewah, iraga pastikeun nunas tulung sareng anake tiosan. Ritatkala iraga sampun ketulungin oleh anake tiosan, iraga patut ngaturang para mesuk seme majeng anake punika. Rahinane mangkin, ibu jagi ngawedar indik satwa Bali sane memurde icicing alas ngalih balian. Nggih halit-halit, mangkin kecerita sampun 5 dina icicing alas mejalan sambil ngeling. Mekejang buron di alas, takon-takon dikenah nih. Kemudian cicing alas ngeling. Gitu petakone ibu. Sing tawang. Sing ada ane bani makin apa gue nakonin. Gitu. Lilandak nyautin nyinei kuwo. Cicing alas negak di beten punya kepuhe. Awak nih ngenah memerang. Gitu keraungannya cicing alas nembuk. Ngancan mekelu, iya ngancan berang. Ngancan mekelu, iya ngancan lemat. Itu ada masih icruk-cuk kita masih nakonin cicing alas. Pedalam nih cang nepukin anaki kesengsaran buka cai. Kengken sujati nih cai. Aku sandang tulungin. Gitu kuni icuk-cuk makaris. Mesaut iya cicing alas. Icang peleh ngelakan mamahan. Ada tolaknya laka di kolongan icangi. Diolas tulungin icang. Gitu kuni ya cicing alas. Mengideh tulung tekenin icruk-cuk. Pantes cai memerang. Kewala cai sebet apa buin kedang. Icang tuh sing nyidang nolongin cai. Cuk-cuk icangnya bawa. Tur cenik. Sing nyidang ngasih siang tulang ane nyelekak di kolongan cai ini. Gitu pesautnya icruk-cuk. Raris, wenten masih lembu ngepaken tekening icicing alas. Geng-geng tuh. Cai sedih king-king. Selantang jalan cai ngeling. Gitu petakone lembu tekening icicing alas. Tolongin cai icang. Ada tulang nyelekak di kolongan icang. Subali manggina icang buka kene. Abang tuh sing icang enggalan mati. Lembu diolas tolongin icang. Gitu pengidehnya cicing alas tekening lembu. Pedalam anake buku cai kesengsaran. Bener cai memerang. Gitu lantas lembu nimpalin pesaut nei cicing alas. Nah. Kamu cai ngideh tulung tekening ikedes canga. Jani icanga nak dadi baliang sidi. Kamu cai ngideh tulung jani tekening icanga. Idewo pasti ngidang ngebadin cai gitu. Cicing alas menggegeson. Ngenggalang ngalih icanga. Saget tepukin no icanga ditu ditelagane sedang nginem itu. Icang ngingor. Yening cai dari balian nedeng sidi. Tur demen nepi tulung. Tulungin jaicang pesuang tulangan nyelekak di kolongan icang sumbuling 5 dina tuh sing ngidang ama.
Dong tole awak icang mengerang. Ya dia stun ikedis cangak tu sing tahen masang tulang ngajak icicing alas nanging ia nawang bikas beburone entuk. Daya dengan muluk-muluk nyarap buron tanpa dosa. Icang mula balian ane demen mapi tulung. Kewala benengan janine icang tu sing ngidang nulungin cai. Gitu pesautnya ikedis cangak tu sing ngidang nulungin icicing alas ane bobab bukedis mesaut buin icicing alas. Cai pasti ngidang nulungin icang. Cai ngelah cucuk ane lantang terlanying. Pasti ngidang cai nyape tulangannya ada di kolongan icange. Tulungin icange olas. Tuh ya icicing alas meleng alas salah tampi dikenahnya. Iya dot nyaplok ikedis cangak. Sake wala. Iya inget tuah ikedis cangak ane ngidang nulungin iya. Icicing alas ane duwenge kodaya entu mau sahe nanggehang gedeg basani. Oh gitu cai semanang saya tekani icang. Gitu buin ya icicing alas. Bil iya nanggehang rasa sakit ya icicing alas nyatuang indek sakitnya entu. Sekat ada tulang lekat di kolongan icange. Sing suwud-suwud di icang pina. Icang maru inget teken solahe malu. Icang masa mayu melaksana melah. Tu sing demen ngulu-ngulu. Tu sing nyakitin. Tur mau pitulung teken baburon ane pantasnya tulungin. Icang masih main ngemang teman-teman nyenci nyidang nulungin icang. Ikedis cangak mau saut maleh. Sekan mau nyincai nentu. Tuh yang metakon ikedis cangak. Sumpah. Icang bani gondong pitung likut. Icang pasti mabudi. Tur ngomong hadiah apa aja kenahan. Gitu buin ya ikedis icicing alas. Masa mayu ngurahang lakar ngomong apa aja kenah nih. Ane ngidang nulungin icicing alas. Ikedis cangak minden icicing alas ngenggangang yang sidi itu nyelepang cucuk nih nyapet tulangannya ada di kolongannya rari sida kepesuang tulang alas. Au gitu icicing alas kraung-kraung nyinayang ia subuh lega tulangnya subuh pesu uli kolongannya. Daris mau takon ikedis cangak jena dia he. Hadiah pantes nih cah itu mau para masuk semua tekening icang sawireh buwung amah icang cai. Gitu pesautnya icicing alas. Inggih halit-halit makasami sampun api diwau sampun miragiang satua. Inggih ning sampun ring satuane punika alit-alit makasami nenten dados. Mina kadi cicing alas duaning iraga pinake jatme khususnya ni jatme sosial patut saling pitulungin ritat kala sampun katulungin patut ngaturang rasa anyuk sama. Inggih hantah kadi asa punika satua sane preside aturang ibu mangde alit-alit sareng sami sayan seneng miragiang satu saking ibu yang gesang malih satu-satu selanturnya nih.